IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agtultuloy iti libreng sakay nga iti Jaya ti City Government of Batac karag iti residente. Sagon ko ni Mayor Marky Chua, tulong daytoy karag iti kakailyan na nang runa karag iti estudyante kanda iti mangmanggeda. Ti libreng sakay ket agkaragay ti bigata iti Melda Cultural Center nga agturong nga iti Lawag City. Idinto nga iti Malem ket agkargada iti sango ti Kapitolyo Provincial nga agturong metten iti syudad ti Batac. Actually, naisipan ng city government na tumulong ng onte kasi tumaas na rin ang plete at saka tumaas na yung bilihin actually. So, ang ginawa namin, yung mga Batac residents na nagtatrabaho sa Batac or nag-aaral sa Batac, meron tayong everyday na libreng sakay. Isang ano lang naman siya, one trip. Ay, 2 trips going to Lawag, tas 2 trips going back to Batac. Pag, bali, 7 o'clock po siya, tapos pag uuwi na po sila, 5 o'clock. Magkargaan na kasi. Dito po sa Imelda Cultural Center sila nagsasakay, tapos dun rin po sa Capitol, dun sa Lawag, nagsasakay. Kunana, ngimatoy ti plete, pakairamanan karagiti dumapaya magata nga rason na panunutan da iti inaldaw a libreng sakaya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.